Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinongnya taksi ke East Khasiels District kisah mentah ke umdom nak daw ba kim sung thu shai ya ka jingpen penajak sorkar jila ban pelaj tang arpusan nak sispa ya ki taksi bakin kamai ha ki shinong ki bahap shabar jong milim CNRD block ha ka bai dei ba kania nak liang jong general secretary ke East Khasiels Local Taxi Welfare Association uba wandon bok jerwa ha ka jing kren ba ka Batisi TV lakun tu ya ka sorkar baka dei pen penmi da ka jing pen pena ka basai ling ba ka office jong district transport officer jong ke East Khasiels kanang ba ki nongnya taksi kamai kin sngu tho shai ban buram bat ban bu di kendon bala patha da sarkar jila bat ha ka bai dei ba ka jing pen jinsur ya ka lek kawan hadien ba ka sarkar kala pelaj ru khendiat pakhendiat ya ki pat ba ban sedang biang ya ka khi ka kamai kumba jilong boras kata nak jong jong kum jong sekretari jong seng hi broi ngasong kya sikadai habi dei bakani ka jing pakhang snong balakhat naka bala pakhang naka sarkar India kam joro naka sarkar jalami kania jong hi ma nak manta penyelek persya habi dei bakani ka jingwan jong ni klam COVID-19 te kalong ke pat ka basungusi ka ba nak liang jong ni kim kinongnya kali hadu kat manta ngim pat simlayo kot kono ka jing yarap nak liang ka sarkar but kumjuru yaki drivers ke jongi babon hi kumansong no drivers jongi ki drivers ke basu belam sengi set damit kumansong no ladaki saben sakho haki babon ki bentaru henry hak bakut hi driver long nakti haktian ni te kar hadu kan mentah kembang jingi ki jongi kalong bagi driver hani apo ka East Khasiels district lani segiwi district ru kami apher hi kalong ba ki driver hi kimpat long organize kumolong segiwi ki jela hang dah ya compare bagani ke jela ke jongi te kajing samjinge kalong ba manta ka sarkar ka ba habide ba jingli jong phi ba ong ba kala pelat absan persen na ka banta ban yo banya kamai kat kum jingtip jongi kaseng kalong ba ka sarkar kala pelat na ka banta ya kitu ki jaka ki bahap apa ka green zone area te except no ya ka Shillong ka mapilong te henry ka basungsi ba manta kalong ba lada kita ki absan persen ki kaliru lana pelaj ban kamai shano par kajing kali nga ko ban bu ya ka government ba sai par kindai ban kamai namar ba kembang ji hi ha ka rikhasi jantia ha ka rikhasi ki jongi kalong ba kayodu ba ka khandailat ka dei ka slam jong kalat jing kamai na ka banta om tangi driver taksi henry wat ya bobon ki kamai ki kilat kamai kaji te lada manta mesong no kuma ka sarkar kalau ong ba lasya ban play kita dukan hardware ba kita ki electricity wholesaler shop kiba kan pelat ban play no duk lasya ka sengi ka sautrik ten rei lada play bakna yaki kamdon jengmut kan nomor bobon sin mane wat mane ka sengi ru nginang yo ya ka phone call ni kinong kendong kiong baba la play kumta tengi lasya sengi ngi kwa ban pentrain no iki kam ki jam ki jongi kum bolong kum hakikam NREGS ru ani ki kam sispa sengi musong no teng mentakim don su iki materials lani kum ki semen lani kum ki narot ni kita teki yang ba ngi sa sengi tadi ngi wan kit tiar kitar la long no ngi wan dah kali kamai teng yang ba ya kata te nomor bak sarkaru kumusong no kanang tang ban ong ba la ple ten rekam da batai bania ba da kumno ko rukom ba da bikin wan thit ki pat ba ya kita ki mar ki mata te hajing pelat iki ki absen persen ba ong ba na green zone sakni ka orange zone ru 4 smuti kena hok namar wadak sarkaru ya laki jong kinong tray kapan biang hi de ki lade kapau sai ba hapo East Khasiels ne hapo hangni khamtam ni po Shillong jongi kalong ba kampat sha ge man ban plai ki vehicles ne kim ki kali kamai ru namar ladak sarkar mana ong to one tray no ikinong tray kam sarkar ten rei pat ka hapan biang pat de kali lade kapau sai ba kampat long clear kata ka jing batai na kulang sarkar ba kata ka absan persen ru country kam lane pat hang ni hapo ka East Khasiels district jongi te kumusong no to ha East Khasiels sugi ngidan lagi jong ki blok kamau pat blok maulai blok melim blok bat kum ta ter te henry mentala parking kade hapo melim blok te henry ke melim blok pada ngai itu ipi kade ke commercial area ka kambon hi ke yodo ro ka hapo melim blok nang ta lada fikhen hakiteki benta jongki kan gi
jong nik city hi bro koi ka hawe po malim blok te ngi ekran pat habi de bagi blok pada rumpat de commercial area ka babiang namar ba kinang de tang ki semi township kim pat de kita ki township ki babiang hero te kata ka diga kajing iman nak bentar ka sautrik kalong ba hapadeng kajing bambatai syai ka sorkar nakliang jengi kaseng ikan tu ya ke sorkar ba kesong bahaban batai syai lem hapadeng kita kajing pelai kejong ke sorkar ya ki kali banyat 100% dah hakan ukur kam anya namar bakat hadu kani ka klip mat ru ngimpat sim layo ya kanunu ka notification dan kanunu kajing pentip ke babnya na ki district transport officers ndre hadu kabangi nginang yo kajing tip kalong beti tang na por Ribhoi district dan Ribhoi district padaru kila batai syai ki yang ba lasak ban kit laingun te hakajing syak ban kit laingun padaru kata kal apau syai ba nakaliang sorkar ka pha ban yat bai kat kum ka permit ka bangi ngidon namar ka permit ka bangi ngidon kalong bai bangin kit higher system lada higher system kamu lada laingut ka pau syai bai bang hinap kit higher system ngimla syu ban ong mangin kit ka mangin kit akipor ki balade ban ong man kit sharing system tendri lada higher system pada kum kinong bala kinong kedong kum kinong kendong dan kum ki babala kinunu construction work kimla ban chu higher kali man step ban janmi te kata ka pau jing hikin lada hendri hadu kat mantahi ngi burom yak sorkar ya ke ka ba ka sorkar ka lale nak mantah ni kajing ailat ban kamai 100% namar ba kala ii syai ba kajing kerdu kolong kum ni harum te ban pensyai pat ya kata ka 100% nak liang ngi kum ka East Castles Local Taxi Welfare Association ni ngimpat note ban ong ya laki jong ki briuru ban to yami lanin naimi namar ba ngimpat sim layo ya kanu ka jingtho nak liang ka district administrative dan dibuat kum juru naka jingtho nak liang ka district transport office nak liang jungi hagwide ba ka lasai ka singi ka sautrik kalong ba ngimpat note man ai kanu no karai ka ban long 100% lani ka ban ong ban karai ka ba ngin pen suthu yo pa ba namar ba ka sorkar ka mangalakran mane kalong ba ka sorkar hi menta kalong ba nang sya tai green zone area te ka Shillong city hi bro kuai ka hap hapo ka orange zone mo kumalong menta te kamut ka pau syai ba ngiang ne po ka district kalong ba ngimpat suthu suthau te ngimpat la hi ru ban ong ba tomi man kamai mat ngiken tujur pat ya ka sorkar ba sisin ba pila ong ba 100% matai benia lem kanang bangi ru ka kunhun ngin la ban pensyai syalaki parad khot ke jongi haki unit ki bo per kelang ka East Castles district hi bro oi but kumjuru ngim nakliang ka assurance ka bangi ong hi menta kalong bait ba nakliang jonga hi kalong ba wada ka sorkar kala pelat ya kita ki 100% ki kali ki ba manmi man kamai tang sa ki green zone ka pau syai pat hang ni po East Castles ke jongi kalong ba ladak iwat ikinong try kam sorkar ru ladak ong balak pelat pat deru balai pat kanang hapan pendiang daki kali ke jongki kapau syai ba ong ba kampat syai kin nakliang sorkar ru ban ong itai 100% ni po East Castles namar ba kapawan try kinong try kam sorkar bat dak ba pendiang pat daki bas ke jongki lani ki kali ke jongki te kapawangi ki kali kamai lagi banang hap hapo jong kajing peniat jong district transport hadu kan mantahi ngimpat yo kanu no jing tho te ngimpat la hiru ban ai kanu no karai kesingkar pat ina kaliang jongi ngaseng ya ka sorkar kolong ba lada ka pelat man kuma ka pelat ikinong bala sngi te ngikir paru ya sorkar ba sobha ban pelat lem ya ki kali ki jongi kuman sulong no hakipor ki baman swali lewat hakipor ki baman taru hakini ki sibanai kenti ka bala pakhang sno ki bun ki ba phone kat kum ki number phone ka bangi ngilaan nak lang kaseng kolong ba kila bon ba phone ki ang badan bapang teng don ki ba ang balik check up sa hospital banang sumi na hospital kini kitai te henrei ka ka ba nakaliang ka jungi ngi jubab ngi ang ba lada pidon ya kapas ngi kloven penpiang ya kali ndi lada pimdan pat ya kapas ngi mla man penpiang ya kali te ka pau syai ba hadu ka mantahi kolong ba ngi ngimla man ai kali ting mentangi ka jingkar pat jungi sorkar kolong ba ngobha ban sya no ya ki kali kamai ka jungi tang kamba ar teliru na kowe kowe kasnong ngatrai kan long kejingirap ya ketu kasnong ya ketu kadong kahula hakinu nu bijaka khnang ba kipat ba nong song snong ru habaki kendu iknu no kejing
kinamdon ken kata kemau jentut apa yang kalian tiak ke jongki ngi kalau kemau sulong aki por mensuangi taksi dan bandang duna ke ambulans taksi bakit ikinong pang taksi bakit balik bo di saw ya ki bre ki ba don haka khia kason tenre ke balong menta pada tolong mengi taksi ngi susah kang kerdab bet tinggi kerpar eksorkar ba yakni ka 100% ru semua bahaban batai sai ba hakinu ginu gijaka ki bang ki ni ki taksi jongi ki di banyat bat hakinu gijaka ki bamdei banyat namar kumba kalong ngasuh thu sai ba nam ta ka sau trik hi nam ta la sai ka singi hangni sor solong kan sapoi ka huri hura ka kham sirkhei namar babun nong kendong mentau wong bala bana ba pli dukan di ditar te uni wan tiar te sin nong kendong wan tiar babun hi lada kham ka kali kamai umdon te nong kali private te kala bani kanu no kurum keram te kentang kentu ya ki pat ba nong song jongi ru ba kinda sengap lam ya ke ba nak liam jengi kaseng ngi kentu ba kat bom pat yo jengbit lani kat bom pat yo dak jing tho hi ke biang na ya slur banyami namar ba yo le si kan ra pat ke jing jar hadin bat kumjur ki pat ba ke di melong yaisa sipor kat ba ke sarkar kanang ya kanang le ya ke beron kam bat ke bangi kham banjur pat kolong ba ya ke sarkar subha ban le kham kloy kanang ba ki pat ba jongi lani kim kinong nya kali jongi kin lat banya kelumar jembut jeng berkat hakini ki sengi ki banang yaiwan